And the doctor put him on one must use your passport no saba pepper near Bayamo. Muntu quite Dubai and Munkobi. Tax haven, baby amode, sa a year, Guyana and one monenamano, and the Barbados and the Jamaica no, ya Mudisicana Coguano, Musicano, Mobaquaco, far by me, dear Yedua. But Tata Morgana Hama Mubino. Oh, beyond Framing country, let me say, Mugabe, you see no father for all. Ye man kwafo we enti ase se Mahama every abakonya wesu ne ministers na point is what wa ne abawo dan mu ne abawo prum ye se be fa ka akọ jije mpanefo ka aban na timi ato nipa na isu be 3-4 years ya what otu aka no ne age ne de kosi Jubilee House woni hu to me because aban asesa na eni bi te se abronye mu wo mu ne di ani mu no mo ya saade no na mo be hu Power FM. Sese no what wa na MPP panyina bi afro emuga na bibia abokode do is to put in place the measures to evacuate that LPG for domestic usage. Is that one too a problem? Just go and take the LPG and sell to Ghanaians. How can that be a big problem? It is unfortunate that Ghanaians voted for this incompetent government that has demonstrated that it has no clue when it comes to the management of the economy and the energy sector in particular. We would not relent in our efforts to call on government to serve you, the ordinary Ghanaian. We will not rest until government does something about this astronomical petroleum increment. Enough is enough. Governments must think outside the box. Thank you very much, ladies and gentlemen. Mugabe! Mugabe! Muga! Yapegumyo! Yep. Katachi every faso and I no every besimu. Near per se a catcher and say Baba Pa or Ghana, present day Ghana, una we parliamentarians crana V8 a more them. And the Katachi free fa if you can live in Ghana. Our barbering shop now the V8 mua Massa, you are a hypocrite, you are wicked, you are treacherous to tell the youth to not so say or mine say or my am muno me come chiro say won't mean so impiem koto aduane em sam be show them freely abro bia enya we enti Ghana emra wa Ghana. I am telling you, those of you are mudidi or momo ye hey ye entumra ni wu ye entumra ni ogunu bra ye tumra gua ha baby amre ni boni ni ho se mre ni ho aboni ni ho me ka se obi pe wadi boni pa na enso mre wo Ghana ti wosuro ti de bi ohwe ha na wotwam ohwe ha na wotwam na de kwata de oye ku achi ni emfa yenye na obehu say yes enipa na wotu ada bia wade ne say suna no hwe ha no onya wo bibia bia dantiw na di kakra wo no ha wa mo ani anso a efrito emre bi na kraman ni wura kwa abeso wo makokunam ye twanam ni bi ahye kraman no se kraman nwe kraman so wode bekofie no akọwe kraman kita wode kofie omudu nsuo no na bridge wo so omutwa nsuo no na kraman hu wono ani image se oda nsuo no kita nam eni brenti wo hwe ni din o ba na nim akwaje de eda nsuo no mu de na be kan de no se na ni anso o ba na nim so akwaje de eda nsuo a twon de eda nsuo ono ani image eda nsuo no de na ne nsanka de ehye na no nso a afura tom ne nsanka. That is what we are doing. So we are Ghana babuna misro fa u destiny into your hand. Ye adwumaden ye wadwen say me hyase free zero na me ko akodu number me pese me do. So obi atimi aya me nso metimi aye. Yes, eden ye nyina ye gitum. Baby anyembre, baby eden sin baby. Nanso asem na wie ni say eden a obi aye, so you can also do it. And the Ghana mabuna mo ma politicians ehye mu putupa mo nkoye wei mo nkokeka wei nkodi du atembra emfa hwe mbrɛw wa ye wadwuma ndi sekatachi free fat Ghana eyusu V8 ye adwuma no ka kire say abaya mie company ndi wo ye babunu keka wa adwen kire abaya wo mislead you
Adani aban company no ye. Eba nse no ndo otwi V8 katache free for me say I dare you say V8 no come let us know your sources or source of money no o say yehu wadwuma kura wa bia ka barbering shop no ho no yehu say fata V8 ene hu petrol ni yenhwe munyina mo sori ana hey tiada oboa once o kasa ye ono oni face the country ni hwan foi atuate do mi nyina ye one all pe kumasi akono wa se da ko gina manhie ka se na okokasa eti adom ahene oboa camouflage no onim so okwa youth no ebe ye ne hey nti okodu ye no hey enti bra ma wo bia mba mbetena baabi Captain Smart kana unim V8 ahodo awo wa hu fie a wasi a country a emunye what the journalism nsantura adwuma keke kohwe na dan country emunye sika nimu no ye tenam eye nsantura adwuma enya sai sika we kwato V8 si dan we oboa on pesa obebo ho so aye adwuma enti obemo atena ho ne asum ye edenti no akeka na wenye me na meye oboa populist approach obekeka saa na adwuma ono adwuma no da bia ya fa no wa adwuma mu se nipa di nachi no anya sika na wo sika kakra de beto adwuma de ato data no akotena na yiso no agyew no akodi nti da bia no obekosoro na anamfom ya adwen ene odi abitu no nti bra dikodu mentality say me fa mi sika nkoto data abra metimi de ahya iso takura aton ase na me nso makoma nim akoyeye ye wa sikafo bebira def made it in Ghana omo shase from zero Kwame Despite o shase from zero Kennedy Japan o shase from zero omo history wo ho fa sha ohun kran se obi oton PK wo kwa ho atimi abeye millionaire in Dallas dia me ton PK that means ye shase a me shase yi a che no me shase wo pa no ton enti I can make it in life my brother I can make it in life my sister we ba aden na so carry sika mu ani kobre iPhone abra wo mfa nye hwe say sika e de to iPhone wo betimi de bia business e wo Ghana start wo ya asrewa sun hunu sun ko so agyankukusun e ma ato nkopai enti memmo obi mbetena ase obi ti say Avram Bemushe wo hu sa akwa wi oba no wa bedada wan mesi Bemushe okwako bie CSF ye kan say TV no obetena so ye lalasulu lasamo masika ne mfamie TV mo bisa ne say TV no obi no wa account to mu ana once wa biti mu okwhye dem wo se me no ma biti wo mu misa Bemushe se sika na obegege ye be ye lalasulu la no wa be count to CSF wo hu so aget on betena same place or betena gi sika no no nkyere se month bia CSF ye nya sika sei ye boka sei emfaso sei no bebu hu akonta Mumisa Avram Bemushe say was oba Ghana was starting so ye adwuma ne tax ye sen obe catch us bibia ni wiase nyi bibia ni fa common sense nam enso frɛ Bemushe say si obe kyekere cross one hu ade na edan kom sa anka na say ayi ne edan kom no aka catch us say no na born ho ban from forces owia no aba be catch us bibia ni wiase now what solid we echi wo frɛ Bemushe me say obe kyekere no wa bobo no aka so post to dia brew say sika no ogia wontua tax kromfo wo evade tax we mu nyina sori a o ma be kasa na bra wa hwe ya anwia nkwa akiri kakra bi pe wo se de o kan nyansa wo bra sister nyansa bi